Ngā ki airani ia nei ki te taone o Gāwei, ki reira nā pakihi, e whakatairanga nei tōna ake reo airahi, kia noho ai te taone hei taone reo rua. Koinei tētahi o āna rautaki whakarauara reo e whakamihia nei e te minita whakawhanake Māori, hei tāna he rautaki me whai e pakari ai te reo Māori. Anea Irena Smith. Huri mai huri atu, ko te reo airani ka kitea ki ngā wāhi katoa o Gāwei. Tourists love it, absolutely love it. And, you know, it's just like yourself. When you travel, you want to get a sense of that culture. You don't want an imitation. So one way of doing that and differentiating yourself is the use of a language. Koinei tētahi o ngā kaimahi toko toru, kei a rātau te mahi nui ki te whakatairanga me te āki i ngā pakihi ki te whakanui i te reo ake o Airihi. There's over 53% of businesses in Galway using some element of the Irish language, you know, in their business. 63% use it in stationery and marketing. So yes, they have bought into it. Yes, they were very pleased with the bilingual status. They saw again how that helped with gaining the title European Capital of Culture 2020. Ko tētahi atu ara o te rautaki reo Airihi, kia tukuna mā ngā hapori anō e whakakotahi a rātau ki te hanga i tō rātau ake kaupapa whakaora i te reo. We would feel that for the language to develop on a community basis, that the communities have to be central to this effort. And it has proven, even though it's in its embryonic stages, it has proved to be a good vehicle to bring different organisations within communities to focus around the language issue. Kei te poaka whakaata reo Airihi anō āna rautaki, he oe ko ia kaupapa mo te reo kei te whakatutuki i tōna ke whainga. Engari kei te puawai tia ngā hua, mā te katoa. Ko te mate ki te kāinga, ara anō tēnei tōna kokonga, ara anō tēnei tōna kokonga, ko noho tō tarawāhi rua. Ai, he pāinga kei te puta i roto i tō rātau ake huarahi, engari me ka te titiro whānui. Ki te katoa te hāpori, kei reiranga anō nā uauatanga i te mea, he noho takitahi. I te wā e whakarite ana te minita Māori i te rautaki reo Māori hou, kua kitea ētahi tauira Airihi hei whakahoki atu ki te wā kāinga. I taku titiro, ka te whakapau moni no ake ki mātau, i te moni ki te wāhi, kāre te tino ki te i te hua. Ko tā rātou ko te ki, me ātā pena i te moni, engari me tuku i te moni ki te wāhi e tika ana. O tira i roto i te rautaki, ko tā rātou ko te ki atu, e harite me titiro pena i te pauka whakaata, kau e titiro ki te whakaako i te reo, engari me titiro kia aro tonu te ngākau o te motu ki te reo Māori. Me te whakahau a tēnei iwi ki te iwi Māori. Take baby steps, don't push, entice. I mean, it was mentioned here today, seduce. So seduce people with the language. Te reo aki no tawhiti, engari he hoa i roto i te whawhai mo te reo iwi take. Atu i Airani, Irena Smith, Te Karere.